I-Ikwekwezi FM ngokubambisana ke nomasipala iThembisile Hani bazothula umcimbi wokuqala ozobanjwa minyaka yonke ke nobizwa ngokuthi yi-Zikhakhazise Ngesikhenu Cultural Fair. Lona ke mbukeli umgubho okuhloswe ngokugqamisa amasiko namagugu esizwe samaNdebele kanye namanye amasiko ahlukene aseningizimu Afrika. Lo mgubho uzosingathwa Mahlangu Stadium mhla zingama-24 kwephezulu le esifundazweni ke eMpumalanga. Ukusixoxela ke kabanzi ngalomcimbi sihanjelwe ke umphathi weyiteshi zomsakazo zimbili. Wakwamuza umphathi oneyiteshi othuphethe iteshi ezimbili. Namhlanje la Ekhaya Jikele ukhona uphethe ke I-Ikwekwezi FM kanjalo ke neligwalagwala FM uNkosinathi Ntuli kanye ke nomphathi kamasipala iThembisile Hani uDumsani Mahlangu. Balapha ke endlini zomsakazo nje ubabona nje mbukeli beqhakaza namhlanje kuseni bazoxoxisana kanye nathi. Sinibingelele sinamukele ekhaya siqale ngawe Nkosinathi sikwamukele Ekhaya Jikele. Ngiyathokoza Nox, ngiyathokoza nombukeli ekhaya. Sibonga kakhulu. Dumsani? All right. Sithokoze kakhulu seninjani? Siyathokoza. Manje nisuke all the way nazosivakashela la ekhaya. Sekhaya la. Sekhaya Jikele. Yes, and ngiyayithanda yabona amakhalazi ekwekwezi buka nelokuzana yethu khona ama similarities lapha ya. Nasithi Zikhakhazise ngesikhethu. Sishinde nje. Yes. Nkosinathi ungaqala ke mhlawumbe nje ngokusichazela ukuthi yini inhloso yalomcimbi ukuthi niqale lo mcimbi ngoba ngiyazi ukuthi wokuqala kulonyaka. Nox, siyathokoza ihloso ukuthi ubuhle bethu kufanele vele ngaphandle. Sithi abuvele ubuhle bethu, ubuhle beSouth Africa, ubuhle beThembisile, ubuhle beMpumalanga, ngikho sibuletha ngaphandle ke siyi-Ikwekwezi FM. Nonyaka nje sithi Zikhakhazise ngesikhenu. Manje nawuzozikhakhazisa ngesikhenu kufanele uvunule ngalendlela, ngale kwalapho uthabele umvumo wesintu. Yazi senze ubuhle bethu kube into ebonakala ngaphandle. Nonyaka nje senza izinto ngendlela ehlukileko. Hey uyayithanda imicimbi ngiyazi ukuthi imicimbi into zakho. SABC uyazi sinjalo. Ayithanda imicimbi. Dumsani njengomasipala mhlambe nina iliphi iqhaza enizokwazi ukuthi nilibambe kulomcimbi onjengalo? Yeah, I-Ikwekwezi FM yasa-approacha ngeproposal. Bafika basho ukuthi no this is what we're thinking of doing. Siyi-Ikwekwezi. Bathi mabakhuluma nje kuphela sathi le idea lena ngathi zaya very long way. So bacela nje strategic partnership. Yes. Sayithatha items sayisa ku cancel. So thina ukusupporta the event in kind. Sikhelebhane la sikhelebhana khona and make sure ukuthi le event iba a success. Because mangabe iKwekwezi yafail on this particular program nathi siyafail singumasipala. Yes, new masipala. So nabona ukuthi ningenele okuyinto enhle because ukuthola ukuthi kwezinye indawo intuthuko yomphakathi isalela ngemuva ngenxa ukuthi omasipala mhlawumbe baze bangangenele. So kuyathokozisa ukubona ukuthi cha bathi mabefika bezokhala uNkosinathi nabalaleli abakithi nabazamazama ngokuthile. Nkosinathi ke ngoba nabazobe bekhona ke kulomcimbi abantu mhlawumbe abangabalindela izikhulumi ezobe zikhona kanjalo nje ke nabaculi abanandisi. Mbukele ekhaya umuntu okuthoma uzoba khona nguNoxolo uzaba khona. Sesiyambuza kanjalo umuntu. Ngicela i-private jet ezongilanda ke mina la eSABC. Baningi abantu bazabe bakhona kuzabe kuhle bobuhle besintu kuzabe kube ubuhle bomvumo ubuhle besikhenu nawuLindebele uvulula isindebele bese ke kuba nama exhibitors ahlukahlukene kazaba khona. Okuhle ukuthi ke kuzabe kunomvumo kuzabe kunegido la sihlanganisa khona iSouth Africa yonke ngokuhlukahlukana abavumi bamaNdebele abahlukahlukene abadumileko baningi ke kazi angazi babiza ngamagama kodwa sizokuthi aline volo khona kuzakuba mnandi ngale Thembisile bese ke ngale kwalapho iN1 iyehla iza eMpumalanga sengiyakuhlebela so babikona ivela biva bavenda abasara beza ngeN1 nabanye nje abavuma baningi abavuma sizabe sikuphathele bona manje ke ngokhunye lokho kuzabe kwenzeka sizokupha lonke ihelo lelo ngokuhamba kwesikhathi kodwa sesithi nje kancane iN1 yazini neN3 ziza eMpumalanga. Hayi ngiyayibona yazi nje sengiyayicabanga le convoy. Sengibona iconvoy. Uyabaza abanye basha ama convoy ama 4 pipes. Abanye basha iconvoy yani. Hayi ngiyayizwa le convoy. Sengiyahala ngilapha nje nami ngempela ukuthi ngathi kuzomela nami ngiyithole ngikulo N1 obhekele. Awusizi ngejet. Ngani ngibonile mangikhuluma ngejet navele nathula ngithi we. Awusingani zanko samnganifaka ekhoneni. Ngizovela ngishayelele nami. No, but you'll be there. Ngifike emcimbini. N1 R573 yakufaka somuntu Mahlangu Thembisile Hani. Dumsani so njengomasipala ngiyazi ukuthi kumele ukuthi nixhasile ikakhulukazi futhi nangemali. Mhlawumbe khona yini enicabangayo ukuthi after lo mcimbi mhlawumbe ngemali ezophuma kulo mcimbi okuncane mhlawumbe ningathi nizobonelela ngakho emphakathini just to give back. Look
thina singumasipala i-priority yethu or objective yethu ukumake sure ukuthi kuba nentuthuko emphakathini. Yes. Look, by partnering with I-Ikwekwezi FM thina sesibheka long term the positive implications azoba khona for tourism, hospitality industry in our area. Sihlala sikhuluma nge-informal economy, abomama abathengisayo ematekisini, abomama abathengisayo ema-bus stop, abomama abathengisayo makuba nama-event. And that is basically why we have said good no thina siyangena la, asiyekeli le opportunity. So thina i-objective yethu akusukuthi soyenza imali from le program lena, akusikulokho, but ukuba khona ukupromota i-socio economic development, ukuthuthuka kwabantu bethu both economically and also both socially. So umusho kanjalo sengiyacabanga ukuthi kushuthi kulo mcimbi nje ngiyacabanga mangicimeza ngomqondo ke manje ukuthi kushuthi kulo mcimbi mhlawumbe sobe sibona itafula lika mama thizeni okhombisa ngobuhlalo bakhe abenzayo, sibona itafula like ama entrepreneurs intsha yasemphakathini ezobe ithola ithuba lozokhangisa ngamakhono abo kuwo lo mcimbi. Exactly. Mhlawumbe into engakayikhuluma umhlalukwana ukuthi kunama stalls akushilo exhibitors azoba khona. And mawubheka kuleya flyer the poster iyasho ukuthi abantu bangakwazi ukuthi basubmit ba-apply ukuthi bazo exhibit on the day. You know, abantu bangafika bakwazi ukuthi bathengise. Naku sigqokile I'm representing the minority in labo. Yabona ukukhombisa ukuthi no akusimsebenzi kuphela wamandebele. Sithi Zikhakhazise ngesikhenu. Nawe njengomXhosa uyakwazi ukuthi ube khona because bakhona eThembisile, so it's for everyone. So njengoba ukhuluma ngoku-apply ukuthi u-applyele ukuya laphana sengigxile lapho ke manje khona uselalela ukuthi hawu ngaze ngalithola ithuba osendaweni yokuya ku-apply kanjani nokuthi ama requirements kokungena. Ekufanele ukwenze into imbuzo omuhle loyo. Ngiyathokoza Nox. Okufanele ukwenze ukuthi uthumele i-email ku-khanakhabi@sabc.co.za. Now uthumele i-email yakho okuzokwenzeka ukuthi uzoyithumela i-email kunama stores ahlukahlukeneko. I-Ikwekwezi FM ngokuhlangana nyena nomasipala kuzokuhlalwa phasi kucalwe ama exhibitors a-applyako ngokuhlukahlukana kwawo ngoba na isifuna ukuvele kuhlukahlukana kumphakathi wethu nokuhlukahlukana kwama-industries akhona emphakathini yethu. Manje ke nawuceda ukuthumela i-email yakho uzokwazi ukufumana ipendulo ezokutshela ukuthi SABC nomasipala zokubuya kuwe zithi zingabuya kuwe zikwazi ukuthi zikunikeze indlela yaphambili. So kunama stores ahlukahlukeneko abiza imali encane man 200 rand 400 rand esikhulu. Lokho kuyatshengisa ukuthi i-investment ongayenza khona ibusiness yakho izokhula izokubonwa yiSouth Africa yonke. Uthumela i-email leyo ngemva kwalapho ngokuhamba kwesikhathi kube nala kufikwa khona kukhethwa ama-exhibitors ngokuhlukahlukana kwawo khona ngobuningi bemihlobo ne-diversity esifuna kule kube into ebonakalako khona kuzobonakala abantu abenza izinto ezifana nazo lezi ubuhlalo ufana nalobu imporiana ingholwane nokhunye nje okuningi okukhona ngaphakathi kokuthuthukisa isitshaba sekhethu. Ukhona ke umama wakwafika la wangichazela ngengholwane ngalibamba lapho lelo gama echaza ngengholwane egqoke muhle esekhomba ukuthi lezi zingholwane engitshela ukuthi lokuyini izinto ezihlukahlukene. Yes, into ezihlukahlukene. Yo, I enjoyed that interview because yangifundisa likhulu especially ngosiko ke lwamandebele. Nkosinathi njengesteshi ke yini mhlawumbe njengoba ngazi ukuthi usho kade sikhuluma ngaphambilini sisho ukuthi ngijwayele ukuthi nenze imicimbi mhlawumbe kulo mcimbi lo ikuphi ongafisa ukubona kuhlukile kuneminye noma mhlawumbe kuthuthukile ku-improvile? Umnqopho ukuthi sithi Zikhakhazise ngesikhenu silinga ukuletha ukuthi lokhana sizokwenza nanyana khuyini simaSouth Africa asithome ngokuthatha ipride ekutheni sibobani. So ke asizikhakhazise thina istory sethu nasingasicoci thina sizokucocelwa ngabanye abantu. Manje ke esikufuna kakhulu ukuthi abantu beze bazozikhakhazisa ngesikhabo abeze bazokubreka ukuthi babobani bona. Nawu umpedi iza uzokubreka ukuthi wena umpedi, nawu indebele iza uzokubreka umXhosakazi yonke imihlobo yeSouth Africa ayize. So esifuna ukubona khulukhulu ukuthi amaSouth Africa kokuthoma azikhakhazise, kwesibili kuletheke ituthuko esifuna ke emphakathini wekhethu ama-artists ekhethu akwazi ukuthi ahlomule, kuthi kwesithathu ke kube yi-event ekwazi ukukhula izijamele yona ngokuhamba kwesikhathi yenzeke ngalendlela esifuna ngayo, kube yi-event efana namanye ama-event akhona amakhulu kezinye imfunda ezikhona zeSouth Africa. So ubunqopho ukuthi ayikhule indlondlobale ikwazi ukuthi nayo ibe yi-event edliwa zinzukulwane. Ngiyathokozisa Dumisana ukuza ukuthi le event kuzoba event ngoba ngisazobuza ukuthi manje sizobona niyenzeka nangonyaka ozayo isho ukuthi kuzoba nje inhlelo ukuthi ngoba ubusho na ukuthi long term. Ngesikhathi ngenihlelo lomcimbi mhlawumbe iziphi ingqinamba enike nathi nabhekana nazo makuthi zibe khona?
Yeah, hey, besitosana. Bashonilanga, Besitosana. No, we're fighting. Yeah, ngingasibe akusama fighter personal. Yeah, khona ukuthize emile sone ngakho contract obengekho. Yeah, unathi wade imali eyehlisa umoya. Sizayilungisa. No. Angeke siye ku cancel izinto ezingakalungi. Yafuneka nifike lapha isicelo sami sesiqondile Yeah, sesiqondile straight. But we're fine now. Yeah, we're fine. Task team establishiwe by leader ama colleagues were part of that. Remember thina masingena let's make sure ukuthi izinto zihamba kahle. From a security point of view, i-stadium si ready, i-jog iba right. Look, angisho I-Ikwekwezi partly bangaba part of SABC, but by also bane obligation ukuthi ba raise revenue because they are a commercial radio station as well. So when bazongena on the basis of implementing this event successfully, and of course ibe financially beneficial for the station as part of their own revenue drives. Thina siyangena ke singumasipala, and then ismake sure ukuthi siyabaxhasa kahle sihambisane nabo for the next 3 years. That is what we have signed. We have agreed ukuthi sizoyichuba for 3 years. Hopefully le ngeyokuthoba. And thina sithize no. We want to fill up Solomon Mahlangu Stadium. It's one of the most beautiful stadiums ezikhona lapha eMpumalanga. So nakhona sino opportunity ukuthi showcase iThembisile through yona le particular event iZikhakhazise Ngesikhenu. Yes. Hayi uyabona usukhuluma manje singekuzwa usuheha ama tourist ke manje. Awusitshele ezinye indawo mhlawumbe lapha eMpumalanga abantu abangathi mase bephuma emcimbini noma ngaphambi ukuthi baye emcimbini badlule kuzo bayibone njalo. Ama guest house or ama lodge ay18 eThembisile. And into esifuna ukuyibona ukuthi agcwale wonke. Angeke ngiwabize ngamagama ngisakhohlwa amanye. Kube ngathi bengipromote ethize. But le information sizoyenza available through le platform eZikhakhazise. Other than that mawufikile bakhona bogodwana cultural village. Mhlambe yasizwe encourage yourself. Lenje ethi mayifika landing strip ikhona ufikele khona and learn more about the Ndebele culture. Singakwenzela yebo. Yes, ngiyazi ukuthi makuyimicimbi njengaleni kwama festival njalo uyazi ukuthi ikakhulukazi lesi sihlavo salapha eNingizimu Afrika sobugebengu esibhlungu esimbi futhi nje sesidiscourageayo, kodwa uyazi ukuthi phela nezigebengu zinokuthola ama loopholes makuvele imicimbi njengalena. Mhlawumbe ningathini ngezokuphepha niqinisekise nje umbukelo osekhaya ozothanda ukuthi eze ukuthi hayi ehlisa amaphaphu yonke into izobe right, ezokuphepha izobe iqinile. No, ngizosebenzisa i-political term. All hands are on deck. Yes. Sifuna umlaleli obukele ekhaya azi ukuthi i-event izobe 101% safe. Yes. Imoto zobe 102% safe. Nokuya kanjalo phambili. So that's why thina sikhona. And also sebenzisana namanye ama stakeholders from a security cluster within government just to ensure into ihambe ngohle. But we must equally encourage or discourage ona lama incidents abakhona ukuthi abantu bathi waye endaweni bayozigedla bayojabula kube nomunye umuntu enofuna okulimaza omunye umuntu. I don't think ukuthi our forefathers balwele lokho ukuthi sizogcekana thina sizolimazana. Si ama South Africans angicabangi ukuthi saforsiya ukuthi sizawufika last khona manje. So we must always discourage and condemn lawo acts of violence. Yes sir. Nkosi nathi kuvulwa ngobani ke lapha eSolomon Mahlangu? Kuvalwa ngobani? Iqala ngobani isikhathi event iphela ngobani? Angazi umuntu athi uyafika ngo3 kanti hayibo sekuyaphela ngo5. Asithombela kuvuliwe ukuthengiswa kwamathikithi. Ukuvula ngisho kuningi. Asithombela lokho. Umuntu akazitholela ithikithi lakhe njenganje sitholela ithikithi. Ithikithi 100 rand nje kwaphela. To avoid disappointment. Avoid disappointment. 100 rand kwaphela usitholela ithikithi lakho bese yabentwana i40 rand. So ke silinga ukwenza le kube i-event yomndeni wonke. So ke 100 rand ticket uzawuze ne camping chair uzoziditshela ngo9 o'clock ekseni kuzabe kuthonywa kuhle ngokuvulwa kwamasango. Kodwa ke sithi asiyenze ibe event yemini khona izokuphepha ngoba si encourage lokho. It's a family oriented event. Ngikho ke sithi izawuzokuditsha nomndeni wonke sewuphelele. 100 rand copy ticket njenganje cabanga ukuthi angazazulilisa khulu inyanga iphelile ne? Kunini isikhala. Uthi uJanuary ubune into bezo44.
Sibonga kakhulu ngokuthi nize-ke nizosivakashela la Ekhaya Jikele. Sibonge kakhulu, sijabulela ukuba nani. Siyafisa ukuthi-ke sengazi ukuthi le event ingahamba kahle. Abantu baphume ngobuningi babo baphoseke lapha Mahlangu beyobona ubuhle nokuyiqhenya ngesintu sethu esihle kabi lapha eNingizimu Afrika. Siyabonga sengathi konke ngihamba kahle. Siphinde sinibone futhi nangonyaka ozayo. Sesokhuluma ukuthi hey no sesikuya too. Nox, Yizikhakhazise. Thank you so much. Ngesikhenu. Siyathokoza nathi. Labo-ke mbukeli bekuwumphathi wesiteshi somsakazo-ke noma imisakazo emibili I-Ikwekwezi FM kanye neligwalagwala FM uNkosinathi Ntuli kanye nomphathi kamasipala-ke iThembisile Hani uDumisani Mahlangu bezosichazela nje-ke mbukeli ngomcimbi wezamasiko ozoba seSolomon Mahlangu Stadium eMpumalanga.